Yekom na tiemi Ebiana uni ni awoyeno Ubada ben Ana ube kanyanga bazemwai Yanimpa yedi kanenoa Yankasa Africa mentality, you be crazy. I say the truth for you. African mentality, you be crazy. I say the truth for you. Peter ni Yesu Kristo henam. Yesu wako numpo ohuno. Obetima kind story naturally ubia. Nanso obabe dini. Poru amantem no osene di kamfuonu ai. Oni di empone na unimbio. Ebani se na dunne bani suwa. Ono no betray Peter no. Nyaombe timi ai. African mentality, you be crazy. Enedi empunu yankani ya wodi kayasem. Obi wosika oyeboni ayankani. Obi tia sonde musokoro nuwa shenema. Muma migana mijore muse asonde munabayifu wanitini. You grab Bible no oye witches anajuka iri boom osenu oma ewe busuyanim efi ni nyina oye onwa nansu odi nyame ase makatane ni nsuo African mentality, you be crazy. Tuni adwene nya adwuma meka Onimbone no nso wosi wonkani ofuwa bone so